Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Mu nkundire tugaruke kuri aya magambo yatangajwe na Perezida Donald Trump, aho yagaragaje impamvu abayobozi ba Irani batinya kwemeza ko bari mu biganiro na Amerika. Ibi rero uraje kugenda wisobanukirwa impamvu Perezida Donald Trump yagiye abitangaza. Reba hano handitse ijambo subscribe kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi hano kuri Deep News TV. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko impamvu abayobozi ba Irani batemera kumugaragara ko bari mu biganiro na Amerika ari uko batinya kwicwa n'abo bayobora. Yavuze ko bashaka amasezerano y'amahoro ariko bafite ubwoba bw'abo bayobora. Ni nyuma y'uko atangaje ko yo na Tehran batangiye ibiganiro ariko Tehran yo ikabitera utwatsi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Iran iri gushaka amasezerano yo guhagarika imirwano n'ubwo ubuyobozi bwayo bukomeje kubihakana. Mu ijambo yavugiye Washington imbere y'abadepite n'abarepublikani, Trump yavuze ko abayobozi ba Iran bifuza cyane kuganira ariko batinya kubitangaza ku mugaragaro kubera impungenge z'umutekano wabo. Yagize ati barimo kuganira bashaka amasezerano cyane ariko batinya kuyivuga kuko bashobora kwicwa n'abo bayobora. Ku rundi ruhande kandi Iran binyujije kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas yahakanye ko hari ibiganiro byaba biri kuba hagati yayo na Amerika. Yavuze ko nubwo hari ubutumwa buhererekanwa hifashishijwe ibihugu by'inshuti, ibyo bidashobora gufatwa nk'imishyikirano. Yagize ati ubutumwa buhererekanwa n'ibihugu by'inshuti ni ibisubizo dutanga, si ibiganiro cyangwa imishyikirano. Icyakora Reuters yatangaje ko nubwo abategetsi ba Iran bahakana ko mu biganiro, batangaje ko bagiye gusuzuma ubusabe bw'agahenge bwatangajwe na Amerika. Gusa hari amakuru avuga ko muri ibyo biganiro bahakana basabye ko agahenge ko guhagarika intambara kareba no muri Libano. Aya makuru kandi atandukanye aje mu gihe intambara yatangiye ku 28 Gashyantare 2026 hagati ya Amerika na Isiraheli na Iran, aho kuri ubu ngubu Iran nayo ikomeje gusubiza Amerika ndetse na Isiraheli kuko bino bihugu byombi birimo birafatanya kugaba ibitero bikomeye kuri Iran. Intambara kandi yamaze guhitana abantu ibihumbi barimo abayobozi bakomeye muri Iran ndetse n'umuyobozi w'ikirenga mushya yaba yarakomerekejwe n'ibitero byahitanye Sisi yasimbuye umugore we na nyina ndetse n'abandi bakomeye muri Iran. Bino bitero barimo baragabwaho na Amerika ndetse na Isiraheli barimo barabiburiramo ubuzima abayobozi bakomeye ba Iran. Reba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba twabateguriye hano kuri Deep News TV. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe.